Praise the Lord. O se nei a fiafi na u tele i ese tele ta pena mo se la unga le pole nei. Sa utala noa i le uli mo fea tonganga pa i a fai te mana o tu tala le mele. Ona tango le fa lau tele lo mafufau. Ai a fai ele mai a oe le mele. Tau fila. Ai se fai sau tala mali. Poi vi fa longa se tala mali. Se kale si ele fa ola ina o tau. Ele fa le nau nau me ai fa le nganga e fa nau nau me mo me chokes for you and ale atai. Bieta ma. A failo tu si moe na so ele leone evangelia lom tau po lua. If you have your Bible with you tonight, just turn to the book of the Gospel of John, chapter 2. Mai fai po mo se fa ngatelo no fai po lima. Amen. Te tātou wawai e le whiawhil nei o nei. Pa wala upuna na tropele li I loto. Do it again. Joy fight. Do it again. Amen. It seems like ile upu le li le pole pe folinga o lo yese me lo whapenganga repeat. Joy fight. Longo winga lo to tala me te o repetitious. Joy fight. Amen. Ile le tala fa pe anofo mai mafofo ya o le pole. E yele te mi te aluai wa e vai. There are times that you try to do things, but through your tiredness and your weary, wale mawhai ona accomplish e oile mea ona o lo vai ma lo le lava. Amen. You said to me tonight, Bishop, I have prayed. I have prayed so many times, but I'm getting frustrated. I don't have an answer. Lo o te talo pea, lo o sa ili pea. O mai a ja o le fia. O fa vai. Awa o le lopo le ale tali. I have the faith that can move mountains. Lo ia tau le fa totua fa fa ngayo ia so se mea. But seems like the word of promises, it's somewhere I haven't grab hold of it. But I'm a man and a woman of faith. O a le tangata o le tama o le whatuatua o le tina e teli tonu I le atua, ai pe folinga mai o folforanga le atua o tau mamaua. Habere. Are you finding yourself tonight in a mele talanoa toi? It seems like the promises are delayed and the answer hasn't arrived. You want to throw in, you want to give up from my lava. But this is what the Lord taught this afternoon. Do it again. It's time for you to cast your net on the right and do it again. It's time for you to follow the exact direction of what God is saying. Mai whaalongo le whatatonga e le atua o le mea tauna e mulimuli ai. Yes, we pursue. Yes, we do this. Yes, we pray. Yes, but somehow it doesn't align with the will of the Lord. It's your own desire. You're getting to a point of frustration because you don't see an answer for what you've been praying for, but it hasn't aligned with the will of God. Telo te mi o mai ata tole le lava, wo o mai ata tole tinga, wo o mai ata tole musua. Ona o le te talo ai ele o mawhai ona e moli mawinga mea ia te mana oi.
So tonight, pay attention. Tu mai lau whaalongo le Paul nei, ia longo mai te tala mai o taringa, te tala mai lo loto. Nanga le whiau mo oe, toi whai. Do it again. Don't give up. Do it again. Toi puno tasi a iai. Whai mai whaupunga i sangata oki e le foe. Ia umai o le tini. Amen. So, John chapter 2. So tātou wawai lai i le iane evangelia lum tāu poe lua. Wo o i le asa tolu. Wo o i le asa tolu. Amen. O na whai e leo le tau saminga i kana i Kalileia, sa iai fo i le tinao Yesu. Tāwhi le melena i lo loto le pōne. An invitation was given. Mary was part of this celebration. Watala ina fo Yesu, Jesus was also invited to the wedding. Maona so'o with his disciple i le tau sama angal fai poponga. Tāsau pēr. Wa uma fo i le waina, ona fai atu leo o le tinao Yesu i a teia ua le ai sa mātou waina. Wa whetalai mai Yesu i a teia, te koe aru i kua, awas whakope ko pēa o mea, aru i kua. Wa uma fo i le waina, ona whai atu leo tina o Yesu i a teia, ua le ai sa mātou waina. So mai luma. Ua whetalai mai Yesu i a teia, funae, sea ea launa i a tea. Ele i o lawa i lo i tuaso, whai poe lima. Ua whaiane lona tina i au auna, o se mea lava e whai mai o ia i a te o tau, ia o tau whaia. Amen. Ta tau whimela ina mo se tempo po ulava le la tātou anga iai. Vi ia tama. Whamai le tala ale taitai le pōle nei. Ame te le tango e whaise suinga o lau lafonga. E whai le tala le taitai a leu tutul au ao lafonga. Sa, o le whaingo le tala. Ia e whaia se mea sili mo le atua. Ai au tiro le ato lau li e ngoa. Ngā kairua kāla. Ngā, lau fisili la. Na toi ai se mawhau se tol to whale na o lafonga. E toi whaise si mea. Toi whalongo le whaingo le tala taitai. E ai se senga ma le tala a Maria na whaila uli i lea. Te whaalongo le whainga le tala taitai. I e tau e whaise mea sili mo le atua le pōle nei. O i le tala noa iai. Tala noa lau vaenga e tō wha. Tala noa ia oe, tala noa ia oe, tala noa ia. Ai te loa le mafuanga wa laina le lua tala. Langa le mena na sau malo mawhau e tu. Tala noa ngat whiwhiau. Ai le iaisa whainga na te whaia. Ina ia mawhainga la altanga te lunga le mele. Ina ia mawhainga stretch le whato tua le tangata lea na sau mala na lua tala e tutotonu. E toso ai lunga. Wa tau maua mai le winga lau tala e watu. Vi ia le li, se avese lau tiata i o loa o maku ko fōringa. Langa e mo ia lele leila wa ai atu tue o ai kaunge ngefu kwa fōringa li se au vanga lau whapenganga whasa u. Ona o lea la tu le upu e o sa au e lo loto le pōl nei. Toi whalango le whenga le tala, toi whai, do it again. Now, the illustration that I want to the Paul and the fata tau la uli le fata tau fo ia tātou. Se fa apunga ia e faise me sili. You must do your best. You must give God your best. Abe ile atua lo ato toa. Fai ile atua lau fai mea le lei. Wa e maua mai le winga le whamtalanga le fai fi au le na fai le Paul ne. Na ala o fesili la. Na fai le fai fi au le melna. Amen. O le lu ile vatu o at fasili ai fa fea. Ai fa fea foi la oe na o lo loto le lu ile nga vatu. Amen. Wo o mai le asotolu.
Lame walainga particular amayel tuspaia fa malamalama mai on the third day. Why? There must be a reason behind this when the author penned these words down. There must be a reason alai ona tuule tala le lunga I e fa penana fa malamalama ile fe au o le mele atupu. Amen. A ona tala noa tuspaia le asa tolu. Wa invite el tuspaia le atua tolu tasi. E iai tonu le mele. O le presence of Yesu. O le presence na olon tama. O le presence of Yesu. O le presence of olona anganga paia. So the 3-in-1 was there. Wa iai ainga atua I. Amen. Na invite Yesu sau. The glory of heaven is now been invited. Amen. Number 3 is a number of resurrection. Now can you imagine? O tu maanga anuia, their culture. O se me sila na masiasi se ainga, pe ala to le loa o na tali malo. Amen. It dishonor their reputation. It degrade who they are. So lela wai loe Maria ane mele atupu, ona wale ai se waina, o le mele o tupu I, e ona whapena ona a mata ona tala noa tangata mawhai upu e peia o tatu atunu. A me whai ai aile lava la ko paupa. Na me whika ngakai. O upu e te whaalongo tono se ainga, aile a aile si vaenga, aile si vaenga. O le mele le wa tupu I, wa eva va ai wa va ai mamao Maria e tau va lea le ainga. Ainga oi, le ainga le tama. Amen. Lea la usavali Maria I o. Wa faila na tala I a Yesu. Wa uma le waina. O le responda le li'i na tala noa mai e lon tina. Yesu, why are you getting me involved? This is not my wedding. Rupule lete mo na tusilna. Famalitala Yesu, ola launa ia tau. Ele iyo o ilo taimi. This is not my wedding. This is not my time. Why are you getting me involved in this? Remember, manatua o le atua le wai le mamalu o le atua le wai le paia o le atua le wai tama le alo male nga paia o le upu le a Yesu na faifa mai Yesu o au ma tama e tasia I maua. Amen. Me and the Father is one. Lele wai o ya le usa fai il tono le ainga le e le I malama la ainga. The presence of God is moving within. Dale wa ngai mai le malu o le atua. Ngai mai a to fight. Do it again. O le tala le na le la tatu tuli le pole ne. Amen. Ile kalena fa e peru tau sanga le nei. It's 5786. Kalena le fa e peru tau sanga le nei. It talks about repetitious. To fight. To fatino. Amen. E alain la kalena le fa yutaia, ma le scripture le tatu le la tatu wo ya le pole ne. Di etama. Fe o ia le pole. Fe o ia se ku melo lima pa fa le ki a fa le ki ku mai o se ku kilo ku lo limo. Fe le te ia le fiafine. Oi po I. O li si le mai lunga. A fele e li si vai. Oi. A fele e li si vai. Oi. Oh. A fele ke I.
O oila le whatau lau ngal pō nei. A whai le oila I, ngai ke pelo. Amen. Se ka whai wha mo I kako mea. Vi ia le li. Ia kako level whatasi le pō le nei. Pena whai antia ole kalena whai utai a lima fitu waluona o le tausanga le nei. Speaks about repetitious. Rono winga o se me te whatino. Te whaangaioi. Te whai. Do it again. Awa te keep up ngo fie. Awa le rua tuloa whiko ailo uru mo e saurua ki ngiva mai I wa mai o kele koe fie loko. Awa. Do it again. Koe alu iai. Koe ku I ailo uru. Koe ku lo uru kongo skalamu. Alu kongo. He le ma whainga I loa ki oka alo pe ale koko unku. Amen. E ke le ma whainga I loa au. Pe ale malemo. Ko kero ka koe o mai nge iae le rofe ausi. Al fala velave, sa ka unga kongi o le sami. Awar kongi a koe se mea ngar kongi a anga koe le te e maa ngoko I lalo. Makapili le o vai, makapili o lima, ngai loa le ieli mea ka o le ola. Ia le li, do it again. So se o tatou sa vali la tala Yesu, len fai a Maria, me Yesu, le alauna ia tau. Ai fa mai lo tala Maria wali liu Maria fai au auna so se mea fai mai ai fai so se mea fai mai ai fai. Mary has no way of knowing what the Lord is going to do. Em toale mama Maria le mela fai Yesu. Al pauale le tala a Maria na fai au auna so se mea fai mai ai. Whatever he said, do it. Now, let me say this to you tonight. Obedience is the pathway to your miracle, or a doorstep to another level where you can see the greatness of God. Tu sa ole usiu stai, ole fai to toa matala lea, e te la ai tonu te vaai ei wha manianga ma vavenga o lea tua. Po le se whaupunga o le usi stai e ma whaina tango le atua ave o ilunga e le sino whaanga e te le ioi e te moli mawinai le mamalu o le atua. Obedient, ustai. Wa fuli mai le tua Maria ma wanga I atu. And that's all she said. So say, may I find my yai, whatever he said, do it. Amen. Na le walu Maria. I find my Lord tala Yesu la wali ia au auna. For my tala le li, now fill those jars with water. Ele for my Yesu ia ngata le afa, pe ngata I lunga au nguto le melea, fill to the brim. I o lunga lau, o le lau o le. Na, o lea lai te baba ai. E lua se furu tālonge lisi, tolu se furu kālonge isi, maua le lima se furu kālonge. A o I e ono paitama. These are 6 jars they use for the ceremony of purification. O mea ia o whaanga tangata iutaia, mo le sauninga o le whaamamaina, o le mulumuluina o la Tavai, ai le entai tonu le whale. So se ainga iutaia, e iaia me whapea, e mulumulu ai vai o tangata. This is a ceremony of purification. Amen. Ele ai se malama o tangata to tonu le ainga atole nei. They haven't paid attention what is going on. No one. They're just enjoying themselves. Ola e fia. Leise se ola tu manatu. E iai se mea onga o tupu ma o le mea e masiasianga i ele ainga o le tali malo. Leise se ola tu e malamalama. Pau o le tangata I loa, na o le tangata I ngoia Maria, ma le tangata I ngoia Yesu, o le malamalama le situation. Amen. Now, aila o le winga la utala, se tu me whapene ia tulia e lau ai le winga la ufamtalanga. E o le tama whai poipo, na te le loa po fea au mai ele waina. Amen. Even the bridegroom doesn't even know where this wine, this choicest wine came from. Ele iso na malamalama. Ele foi so nei loa
po fea a mai ele me lelei lea. Ai ele tangata o lo moli mau ele tuspa ia, o lo tala noai, na moli mawina le wavenga. E le o le matai, e le o tama fai poipo, e le o tangata ia enjoyinga, se tono le tausaminga, ai le tangata lo whapea mai tala tuspa ia, ao le au auna. It is a servant. Amen. Nei loa le au auna le mena sau le mena. Nei loa le au auna le teimina liu ai le vai e whai mawainga. He was the one who was the eyewitness of all this, the servant. Amen. Now let's back off a little bit. Amen. Do it again. Now, so ave ol tala tua ya apar amo malan au ona Elia Sara po El Sara. So ye mata le lungo le au ona sa ili le ava Isaako. O le memo mua na tu le au ona. Na tu le vai eni. Vai Elia o tala noa le me ta o le puna le whaalatanga. Amen. The well, the spring of water speaks of the well of salvation. The servant represents the person of the Holy Spirit. Na tu I mafaila na tala I le atua a per amo. Fa mele tala le ona le atua a fai wa e fa manuia le malanga la fai nga malanga. O ai le chaine sau e ofo mai le vai ma o winu ma faainu au kamela o ia le na. Look at the heart of a servant. Tili le loto o le au ona o ai le chaine le lo anga I mai. E le fai ngofia se furu kamela, there are 10 camels. O lunga le papa tua kamela e pe o le te le o le e uku ai talonge vai e lope kai lua se furu pe kai kon se furu kalonge vai. A le ngā luenga a le teine lea, ina o tau nuu atu fa mai, wa ia ofo le vai e inua I ta māloa lea. Toi li liu le le fafine fa mai, le teine lea mai, o te mawhai wheno fa inu iau kamela. Can you imagine? O le vai e sau mai nunga aluirano, te tonu. But she's carrying this chart, going down, coming up, going down, coming up. She's what? She's doing it again and again and again. She never gave up. Ele give up le tene lea. Ina ia whaamalia kamela. Whaamalia le manaonga le tangata. But she was a servant. The only person who knew the glory of the Lord in this wedding as a servant. Pawano le tangata mo le mawino le mamalu o le atua. Ma le paia o le atua, le fa mai Yesu o le mele nei, fa ilo ai le mamalu o lo tama. It's a servant. Feo yelo loto au auna le pone. Are you a servant? O e se au auna mo Yesu. O e se au auna mo Keriso le pone. Are you a servant of the Lord tonight? It's time to exalt yourself up to the level through what? Obedient. Like I say, obedient is the gateway or the pathway to your miracle and to your blessings. Famelo per tu spaia o faiatu Yesu I au ona. Fatumula ia. Amen. Ele singalo nga fai ngofia le alu marsau. Can you imagine it? Kai kor se furu, kai lua se furu, ka longe la kumayo. Amen. Ele singalo nga fai ngofia. Ole amo ele engin tatungu ku paipanga ye nga kaimi. There were no faucets. Ke la ku ki mai le vai. Nga mai lea.
A le mele le fai, e alu I lalo e hasu mai lunga le vai. E ke susu. Amen. E ke susu. Ai le ame le tupu I tangata nei. They never gave up. They do it again and again and again until the word is been fulfilled. The miracle did not come because of the actions. The miracle comes when they feel the charge. Hello. Ye kongeki be umeo le upu. Fema Yesu fatumu. Na yoiroa. Start to move. Ole nga yoinga la laurila. That is their action. It's obedient. Ole meta olusisai. Amen. I lema fire no ba ai fualo sai. Pe ale ai se meta olea. Ono sai. Patient. Langa yel tanga te ustai afa. Yel fol tanga te ustai sitemi pupu. Like I say, you said to yourself tonight, I've been praying, but I haven't received an answer to my prayer. I've been fasting, I've been doing this, but I haven't got this yet, Lord. What is going on? So you kind of throw in the towel and you walk away. But you were in the, because kia e o ako, a ko kongi ai ole me mai la mai ko mai ole fie ai. We merka ka pele masing pok. We ma malama il merka ka alo masing pok. Ka nga ma malama sa ka alo masing pok ka fo. O masingia, wo mang seki. Wo mang sek masingia. Ai la kula ke ngofo le aso akoa. Uma leleia la ulua se lau, uma maloko kongi. O nga halu el masingi. Alu akwa le si faavasi vasi. Malo, awa spende o le lua se lau, ele ama se mea. Aisa, wa e give up wa le kaimi alo ko kiki ka kangi le mea. Wa e mawa mai, wa mga seki. Ale tato wa mio, le winga leo tātou tangata musua ngō fie. Bave give up se mea ai le io o ngati tafa mai mo whaamanianga le tua moe. Mi ia ta maa. Now, o le tala le ape teu mo whai le li. Pe ano whai anti ata oi. Ele o ngalo oi I le atua. Ele o ngalo lau au onanga. Le o ngalo lo soifua tautua. God hasn't forsaken you. He still remember you. A o iai pe teu malona au so pe teu malona au whaifaiva. Whamelo portus pe ia waalu le po o whangongota. Gai asa mea na maua. Vai le upenga na le o kakie kongorwa. O le whai tau whai tilo o mela o lila upenga. Le ai ama se mea. Nothing. A waalu le po. O lea la ono nofo I runga le wa ama whaalongo longo le la unga Yesu. Pe ia o e malau whaalongo. Fe mai le si umi foi kala le li la. E ape a fa pupu. Amen. Lele e te mafau fau fa pena. Ale ko ki ho o mai le mea. Ele o ngalo ia Yesu tangata lea. Fe mai le tala tu spa ia wa uma lana launga. He preached to the crowd. And everyone in the crowd knows, understand what's going on. Every people that came, this multitude, they came with issues. So many issues. Amen. Ole telo tangata io mai o sawa tangata ma me fa penana tulo no langa ma tumu me lo no soifua. E o fo ia me ta o issue le va fa le ngali. Your relationship with your wife, your relationship with your husband, family problems, or relationship now, every issues, they all came. And they heard the Lord spoke the word. The
The word came forth and started mending their hearts. Pa mata ngā lua le nganga pa ia e toi whawhau roto tangata. Lena mana o mia wha malolonga wa fo'i oli oli. O leo ngāri ino mai tala no le a whaida divorce la leo watu wa fia fia. Whanau sa wapena ona le whaalongo yo la to mātua la leo pu ulima to e mo. Mai whea le upu na watu le li. Ai lea na yei tangata e lunga le wa. O leo whaalongo longo. Ai leise me o tupu. O lewa vai le upenga. E o sei a singa po sei fai ava, o le ia se mea. Ai whaalongo o le tala al matai. To tu ifo la le upenga. Tu watu, to tu ifo le upenga. O le finau, o le tino o le lava. O le tino o fai mai walu le po. This is a quarrel among Jesus and Peter. Lord, I've been toiled all night. I've been working hard all night, pulling in this net all night, nothing. O le tala le tangata wa tinga ina o mawhatia wa alu le po. Amen. O le whamtaranga le tangata whamaileli I a whai. E te malama lama mo le toso mai lunga ki kiro aku. Ngā maka le whinge le pipi I mai le upenga. Amen. Te mamalama li Yesu. E koso mai le upenga wa kule aka mai le whinge o whea. E se mea ai kai au ngei. Amen. Se kau whai aka mai ka ko uruku. Se ari o kou pe koke maanga o kukulia ulalo li. O le ale mea le tupu I lunga le wa. O mea ye le tula I mai. O le finaua le tino o le la wa. Wo whai mai wo musu o le mawhaia. Ma le tangata le malamalama o ia e iai le whamanianga. But only takes one word, obedient. Pau ale le mena mana o Yesu o le ustai. Amen. E mai o le Paul ne. E mai le levo lo ustai ma lo onsa. Le la whea tu lau tala. E le festato folfolanga mo le vaiaso. Au lisi le me le mawet au whainga luenga. O le whaalongo ma le ustai. Amen. Ona lea, aso whale le uma, Bible study. Aso whale le uma, Bible study. Aso whale le uma, le show up. Aso whale le uma, le eise sau. Na, ta umai lau, e whai le level lo ustai. Whai mai bishop, e le sta avale ngi a inga. Oi ai mawale awala yo so ai pe alfenga luenga. Ah. Lousy excuses. O le mtale mana ia lousy onga. Awal avea lo le falong. Mo me te fa pe mai a chau bishop le so awala. Lo atu ai pesinga ka ko pese frika ko kingonga. Oa ule nei te ofo atu lo uolanga mo o e Yesu. O le ale whaingata, o le ale tinga wa uma ona e ofo lo tangata. Pa wana le me mana o le li o lo tu mai whaalongo mai usta. Ina ia, whaatino le upo le li. Ona e vai le whaamanianga. Obedient, like I say, is a pathway, is a doorway to your blessings and to your miracle. Bi ia tama. O le upenga lena wa aipe teu o ai tae au ta tafa mai ata wa aipe teu e le ai se metas. Ana o loi mata o le fafine lai ai. Na whamela tala bishop ele ingi loi maka ko no pe ke le upenga whalongo. Se ie whalongo lama ie pu e mai tala la whatia al Paul nei. Tele yo tangata. They compliment you on your accomplishment. Sawa. Sa, te leo tangata e watu ala tau tala, ma la tau whawheteia lea tua, ona le mea wa e o iai, ma le whaamanianga wa e o iai. Sa But they never know the struggle that you came through.
They never knew the tears that you face every day. They never knew. Le se se la to malama lama yo lo mata te lo taimi. Ma me na fa sanga I ma oi lo savali. Pa o me la to ta. Le la to te compliment the accomplishment on me wo o ya. Ai le ai se malama lama I lo savalinga le. O savalinga lo mata. Ele faingo fie le ala na savali mai ai. Ele faingo fie lo fa sanga I ma faitionga ma upo tangata a mai a te oe. Fa fena yo o mana me tele ia onga. Fa fen fa pe. E te inu ia I mehia. A fel mele wa oia. Le wa ilunga. Le o fa manuia le atua ia oe. Le o te tala le tua fai te toa mo oe. Amene. Fea o ia la le ngutu lea. Fa mai e tele ma faya. Fea o ia le tangata le fa mai e tele ma faya. Fea o ia. Ne malama le tangata le men fasavali mai lo wolanga. Amen. Ole awala na ewia ole awala e va piapi le no fuanga ana olo I mata me le ai ile ao ma le po ma le ao e te tangi atama. Ne ala wa es ole te mi fa ai le tua oi mo sele manuia fa mai tangata amu ia oi. So le tele malama men o sawai. Tele malama men o savali mai ai. Tele malama men o ya chau ile awala lea. Ai fa fetai. Men o fa tu olo I mata to lo pe te le lo penga. Ai sia, lai fa tali mai fa fine, fa tali mai ainga. Wo le ai se mea. Nothing. Pa longo le tala Yesu. Do it again. Peter, do it again. Awa te whaalongo lango yo waiwainga. Awa te whaalongo lango I lo malosi. Awa te whaalongo lango I lo watamai peteru. Do it again. Tu watu le waa lero roto. Tu wifo le upenga. He's the master of the wind. He's the master of the ocean. He's the master of everything. When the Lord releases that word, everything hears and obeys. Le taimi na tautala Yesu fetalai le upu na whalolongo mea uma e o le moana sau na whafangu I runga ia. Aisa le upu le sau me le whafonga le matai. Whena tu ele matangi le taimi taofia le toa ngā ioi. Whena tu ele sami le taimi whawhati anu ngalu le toa ngā ioi. Aisa le upu mai le matai la le ufetalai. E a oe le pōle nei. O lo ainga ma lo tangata lo fa penana operate lunga le upo le tua e mana mia le tua lo stai e mana mia le tua lo nga yoi e tu sama le upu na batu ya te oi e te tu lai mai e fai oi ma whamanianga. Do it again. I will give up no fear. Amen. Ana give up peteru ele ba ai le whamanianga. Ana kiva petu ele ailo liia. Ana kiva petu ele ba aile mamanu ole atua don't want to know. But he obeyed. Do it again. Let's go back to our sermon tonight. Amen. Fatu Yesu fatumu. Then the servants obeyed the voice of the master. Ina wo ole vai lungo le lau when the water reached the brim. Paulo le tala Yesu na fai. Asula ia. Avela ia le matai. Amen. Can you imagine? Lau wa shake lima lau auna. E ufa pede le ipu malu. Alai. Whainga nge. Langa le malama lau auna le vai le mena asu mai. E le ose waina. Le vai. Now with trembling hands, he starts to walk in obedience. Maiona lima lae te tete fo ele ala usabali ile upu o le fatotua I lono stai na tupo ele vavenga. Ai le yo o le matai. E tofu atu le matai fa mai boy
O whea au mai hele mea lea. So se mea sau mai ao tama ato toa malelei. So se mea e tau tala ile atua e ato toa malelei. So se mea au mai e tama ia oe malo a inga e ato toa malelei. Le ai se mea whapenana mai e le atua o ni toe mea ia te oe. O le upu whapea tang maa loa le na whai, le upu la fine whai a Yesu, mai le li ie, wa lava moi mea ai mātou, a tū mea ai al whanau lunga le raulau. This is not for you, church. The grams does not belongs to you. The day of the grams are over. O aso moi mea wa uma, asia o le atua atoa, o le atua o manuia, o le atua o roainga, o le atua whawhairoi. Do it again, again and again. Whai tamā se toi whātupu, ma toi whātupu, se I moli mau e o tua oi, se I moli mau e le laurangi, ro soi fua le atua, I to tonu le ainga le nei. Do it again. Tell somebody that your God is a good God. Tell somebody that your God is a miracle working God. Tell somebody that your God has never ceased loving you. Tell somebody tonight. Tell somebody Pauline, o loa tua, o loa tua, o loa tua. Lo tapena mfai mele lei mo oe. Amen. Do it again. Ele manama. Le tama loa po fea mai ai. E o ale tama whai poipo, e le malama, like I say, no one knows. Mary said, le ha lava me whai mai, whai. Obedient o auna, le tupu le wawenga. Ai whai mai le tala tu spai na whai loa ile ma malu o le atua. Le reveal la ile ma malu o tama. I lo na halo Yesu Keriso. O ina amata ile ministry Yesu. Amata le ma malu. Starch of the glory. Ha mai oe le pōne. Sa se me o e struggle ai. Sa se me o e tau wivia. Sa se me o e tau mawhai ina ia tuli ma ia maua. Awa te give up ngofi. Se roli ma tamar pōne. E sisi o ulima ia Yesu. O e sia e Blo uleo a o ifo o mea umana o ma cha o ero fai lo loto le pole te fatino a si fai te fatino. Do it again. Don't give up. O ia le na te fa fe lo ai oi so se mea. E lo uleo. O e o mea umana o ma cha ucha Roma choma Bese hallelujah Bese hallelujah Oh bese hallelujah Oh eifo Oh my Oh I will lift up my head to Jesus Oh I will lift up
my voice sing oh, everything. Oh, we worship you. Oh, as we magnify your Lord. Let's say hallelujah. Let's say glory, glory. Hallelujah. If I leave a word for you tonight, don't give up too easily. Do it again. I won't give up no fear. Reach over to someone. Take that person's hand and start praying for that individual tonight. Hallelujah. Tatalo, tatalo. Praise the name of the Lord. Vi oile tua ni fiafi. Vi oile tamale ni po. Lo mamanu lo machango fie malo 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑 ele suia lea ai tu mau o ile pavau. Oh, hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. If you finish praying for that individual, move over to someone else tonight and pray. Hallelujah. Continue to bless someone tonight. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pawau pela utitale. Pawau pela. Pawau pela utitale uliponi awani ngatas tangata chotas. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Sila yolo lima ile fiafi lima iwe sau taulanga pati atama. Pola ununga ole vasa olona alofa. O pola sa olocho.
Saolo Folau Folau Ole wa Saolo Ke pese mai ai Folau Folau Ioe Folau Saolocho Saolocho Folau Wa saolocho le nepo E mangia lu amenga la po wa saolocho le nepo A faila wa saolocho lu saulu sunga fanga sa fataulan ai lo ta fia ko I lo ka fia sunga fanga I ka mele tatu taulanga le fai o taulanga mo tatu ngaluenga o le ngaluenga to aulotu o fa mama fa le menga o le ngaluenga al to aulotu amen no no wingo tatu uma tanga to le aulotu e involve uma tatu le menga ala fa pera fainga la anga taya o le kele yo kala wale la vanga I tala fa o la ina malolotu a matala fa pe fa mai le lu ia popo tanga fa se suinga o le ra suinga le mai mo mo kai ro se fu au ange sa luma se fu luma se lima ngal au ro se fu wala pe ngo fa suinga o ngal wenga ka kulo o okay me kako ele okay me pikole okay me kako ia Pesela ia lo salutong ma sa melo lusfu awangi va aisa fu fola lunga ole vassa fafchai o fola ma ole vassa olo saolo cho o saolo awal ko mai kala Folau Sawale lua sefulu Folau Oh Folau Saolocho Saolo Folau Ia Nanga leo mai makai kala le uskai Ya le la lo akula longa lua Le ala val me o ye lautanga saulo mo o ke mingi Folau lunga ole bas o nga luenga kako ulok inva uma ya kako O fola Sawa oil mena waya taulanga loto malie Sa o loto Ma esau sa olo O fola To sawayai Fola Uma ole vasa olon Fafchai lima foai Kail ko ainga foai Sa olocho Oh sa olocho Fola Ia a faila varo kula ia le lo fasau pea fola unga oleva au ale va oia le kula ia le lo fasau o fo o saolocho fafchai
pa. Malo fa tele stai a faia ke ronga la ia chau pea po la ulunga fa ali no fai mele le tua o fo la o sa oloto o sa oloto Fola o fo te peche mai la ranga I mai pea fola nunga o le basa ele bauia le nganga fia o fola nunga o le basa sa o loto Saoloto Fola o fo Faftai lo stai faftai lo falongo faftai ono o stanga te tautua mo le li ia fa manuia te le atua ia te oe fa manuia le atua lo ato fa manuia le atua lo ainga fa manuia le atua lo maluenga Fea lava lo e anga iai le anga leo le atua masilo na fonga I lunga ia te oe sunga whanga Ta mai le ia fiafi Ai ase mea mātou tuina atu lau fio na au taulanga o le viinga ma whamunui lau fio Whaftai fōi ono le ia fiafi e pe ono mātou whaalongolongo I lau upu E li e o mātou roa mo mātou talitono so se mea te whetalaia I ate I mātou O mātou loa whamanuianga ia le li e Me ua whai e lau whanau le taulanga ne nei pō Me ua whapenalo mātou toi ofo I nātu I lau o fio mo lau whiau ma lau ngaluenga Lo silau fonga tamai ne ia fiafi Talo ia whapenalo e toi whamanuia Whapenalo toi whalau tele ia e maise E alawa se mana onga tamao lo I tono lau whanau Ia anga leima ia e whawhilo ai Talo fo I nei po I lau upu I lau au ono le na wala mai I lau a fionga Ia I pia lau whamalo longa pa ia I runga ia te ia ne ia fiafi Mātou talo fo I nei po Mātou sauni mātou te tuua lo whale Talo na malo sianga lo toto tama Ia whapenao na ufiufi ai A wala umola a mātou wia Ta avale ia sausauina Ni malo sianga lo toto O e fo I la whapenao na savalia I runga o wala tere vami Ia iai lo wanga lei Ma futa mai ala wa fio le nei wai asa I whiau mga luenga o tiute ma whaiwa Ia whapenao na sawa mauri ai mea uma mātou te whaia I le whaatasi mai o wanganga ia te I mātou Talo le tamai le nei a fiafi Anga lei e whapenao na e whamanuia I whiau mga luenga A le vi inga lea mātou te whafo ia te oe Ono Yesu lo mātou li mo lo mātou whaola A langa whaatasi whanau le atua You have anything? Isabel, o talo pele ai.